Ustaz 4 mazhabtın bölünүүnүн sebebi barбы дейт. Себептери бар балдар. Себептери бар. Бул 4 mazhab 4 din эмес. 4 din эмес балдар. Бир эле din. Бир эле диндин чечмелөө тартиптери. Бул mazhabтар балдар иштихади маселелер. İçtihattın негизинде келген. Мен ар дайым сабактарда айтам, дин бир эле нерсе. Инна дина индаллахил ислам. Ошол диндин түшүндүрмөсүнө келгенде ыктылафтар болот. Муштахиттер өздөрү ыктылаф кылат. Өздөрүнүн иштихат жолдору болот. Ошонун негизинде эмне кылат? Ыктылаф келип чыккан. Бул ыктылафи маселе балдар аз эле. Диндин 80% иттифакый маселе. Шуну түшүнүп алгыла. Элдер ойлойт, 4 mazhab десе эле диндин баардыгы башка деп ойлойт. Жок. Мен силерге айтып коеюн, диндин баардыгы балдар 80% 4 mazhab иттифакый маселе. Biz 5 vakt namaz okuyuz. Алар да 5 vakt namaz okuyt. Şafililer de, Hanbaliler, Malikler de. Orozda biz oroza karmayız. Алар да oroza karmayt. Hacıga biz barabız. Алар да hacıga barat. Zeketni biz berебиз. Алар да берет. Түшүнүңөрбү? 80% маселе иттифакый. Kur'an hadiste nas kelgen bolsa atayın açık. Аларда балдар mazhabga жүрбөйт. Biz ошого амал кыла беребиз. Эч ким айтпайт, намаз фарз экен десе Абу Ханифа айткан, İmam Malik aytқан, İmam Şafii aytқанда айтпайт эч ким. Кал Аллах, Алла айткан дейт бардыгы. Себеби анын фарздыгыны Аллах айткан. Орозо фарз экен десе Абу Ханифа айтты дейилбейт, İmam Şafii айтты дейилбейт. Аны ким айткан? Аллах айткан. Түшүнүңөрбү? Ушундай Аллах пайгамбар айткан нерселер иттифакый 80%га жетет. Андан кийин 5-15% балдар ыктылаф бар. Бул жердеги ыктылаф mazhabtардын арасында афзалияттагы ыктылаф. Afzel, bizde mınday kan afzel dese, tigiler mınday kan afzel deydi. Bizde amin de işinde aytıkşı gerek deyiz, oşal afzel deyiz. İmam Şafii sırtından aytsın, oşal afzel deydi. Biz Hanafiler kolunu kindik nasına baylasın, oşal afzel dese, Şafiler üstüne baylasın afzel deydi. Şunu otasınlar bu 15% ne oldu? İhtilaf, afzaliyatta ihtilaf. Anı namazda bolot, bunu namazda bolot. Amin de bakırıp aytkan Şafii'nin namazda bolot. Amin de biçke aytkan Hanafi'nin namazı bolot. Kolunu mutu aytkanlıkta bolot, kolunu baylaganlıkta bolot, baylamagandыкta bolot. İmam Malik de kolunu baylabayt. Alda namaz bolot. Sebebi har kimisi öz ihtihadi menен ошону tandagan. Bul 15% ihtilafi mesele, afzaliyattагы mesele. Түшүнүп алгыла. 5% kebir ulamalar 3%da gana ihtilaf caiz, nacaizda. Caiz, nacayiz, halal, haramda bir 3%га жетпеген, aşı barsa 5%'ın tegeleginde gana bolot. Kalgan din bargı birday. Bul dindi bölüş üçün çağrılgan emes mazhab. İttifak kılış üçün çağrılgan. Oşul mazhabtardın köpüygen sebepti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir daha hadisi jerde kalgan emes. Birisi bir hadiske amal kılgan Hanafiler, ikinci hadiske Şafiiler, üçüncüge Malikiler, dördüncüge Hanbaliler. Oşontup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri büt bardığa amalga açkan. Düşünüyorsunuz bu mazhablar ijtihadi meseleler gelgende hep delili meseleler bolat, ijtihadi meseleler bolat. Anda ihtilaflardan köpçülüğü 15%'ı bul. Neken? Afzaliyattagı ihtilaf. Düşünüyorsunuz kelip çığı mazhablardan ihtilaf bolgan sebepleri aябай köp. Ulamalar atayı kitapları жазган boyunca sebep asbabul ihtilaful umma, ihtilaful fuqaha degen köptөгөн kitapları var. Alar jerde bayandayt. Negizinden usulda ihtilaf bolgan balдар. Usulda misalı bir hadisi biz sahih desek İmam Şafii zayıf deydi. İmam Şafii zayıf dese İmam Malik sahih deydi. Oşun üçün biz sahih dep aldık, Allah algan jok. Biri sahih dedi, Allah aldı. Bir adam men aldımda sika olsa, sen aldığında sika emes bolup kalışı mümkün. Oşun üçün men anı işenişte sika dep turup, anı hadisini alam. Tigi adam kelip turup, bu sika emes dep turup, alba koyuşı mümkün. Düşünüyorsunuz bu oşol hadis tandaganda usulunun ijtihadi negizinde köptөгөн sebepler arkalı ulamaların ortasında ihtilaf bolup mazhabtar çıkkan. Bardığı hak, barı hak. Oşol 4 mazhabtın bardığını Ahl-i Sünne vel Cema'a dep aytılınat. Maturidiyye ve Aşaira oşol 4 mazhabtın bardığı neken? Ahl-i Sünne vel Cema'a bardığı hak. Ortasında ihtilaf 80% ihtilaf çok tuğandar. 15% bolgonu ihtilaf afzaliyette hayır aytam 3% yaşı barsa 5% caiz, nacayiz, halal, haram degende ihtilaf var. Kalan ihtilaf çok.